ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الرحمن الرحيم
inna awliya Allahi la khawfun alaihim ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun alladzina amanu wa kanu yattaqun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim dzalika huwal fawzul azim sadaqallahul azim wa afabikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak. Demikian lantunan kalam ilahi yang telah disampaikan Ustadz Syafi'i, mudah-mudahan menambah keimanan dan amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya adalah mau'idhah hasanah. Namun sebelum mau'idhah hasanah ini disampaikan, kami menerima pesan dari ketua penyelenggara untuk menyampaikan sesuatu. Yang pertama, kami atas nama panitia menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada seluruh warga Desa Siar yang telah mendukung acara hall pagi hari ini, dari sejak kelas paling bawah sampai kelas yang paling dermawan, itu ya.
Jadi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh dukungannya, yang sebenarnya acara ini adalah acara masyarakat sendiri, yang melaksanakan masyarakat sendiri, urunan sendiri, bawa makan sendiri, di sini ngaji bersama. Tentunya di sini difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa. Sejak dilakukan rapat pertama sampai hari H pelaksanaan hari ini, dukungan penuh dari Bapak Kepala Desa untuk mensukseskan ya, acara Hall Buyut Rangko ini dan buyut-buyut yang lain. Ini jadi inilah yang merupakan ucapan kami sebagai panitia, ucapan terima kasih. Kalaupun hal-hal ada yang kurang, tentunya mohon maaf, karena bagaimanapun kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang membutuhkan kritik-kritik dan saran-saran untuk perbaikan selanjutnya. Karena itulah mohon maaf, barangkali kami di dalam hal menerima tamu mungkin kurang sopan dari teman-teman panitia. Kemudian mohon maaf juga berkaitan dengan tempat sehaja semuh carkajar Bu. Ini demikian. Mohon maaf dengan adanya mungkin tempat-tempat yang masih belum bisa disukai sepenuhnya. Kemudian mungkin yang lain dari jamuan-jamuan kita yang diberikan ya dari pihak panitia, mohon maaf kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena memang apa Bu, di dalam pelaksanaan hall ini, begitu hall ini dilaksanakan langsung aneko menggerbak mencari dana waktu itu juga, menggalangnya seperti itu. Jadi disebarkan di setiap wilayah masing-masing untuk disebarkan arwah itu. Nah seperti itu. Jadi ya sesuai dengan pendapatannya. Insya Allah kalau tidak salah tadi malam ini tal-totalan Bu Ki, tal-totalan dari sumbangan-sumbangan arwah dan termasuk kumpulan itu, ini mencapai kurang lebih 5 juta kurang sedikit. Mungkin ini yang kami sampaikan, karena ini merupakan titipan dari panitia yang harus kami laporkan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah yaitu Mauidhah Hasanah. Yang pertama di sini akan disampaikan oleh Kiai Haji Mas Akib. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semulja para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, guru ngaji, para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at. Alhamdulillah, puji syukur dekat Gusti Allah, kaula sareng ajunan bisa lengki, bisa hadir berdekat dinto majlis dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan napa-napa. Mantir moga hadir kaula sareng ajunan sateja catet amal sesae sareng Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Tore niat hadir ka dinto kelaben niat ngalap barokah dari Syekh Kholen, kemudian juga dari para masyayikh serabu, para guru saya insyaallah makin meri ilmu mantir moga dadi ilmu nese manfaat sedaja, dadi tambaat kanggo kaula sareng ajunan. Abdina kadinto cuma apa grembek tok sareng ajunan ya kan.
abdina telepon sareng Agus Muhib ampun menuju Kak Dinto ki buru dari Grati terus dak Kak Dinto neka sambil nunggu sakejek fa insyaallah lestari Kak Dinto Rabu pesir boleh sih bakal Rabu pakai fa insyaallah makin juga saya bakal Rabu Kiai Haji Mujib Imron dari areng-areng pas sabar Kak Dinto ajunan fa insyaallah kalaban sabar kaula sareng ajunan sateja ngarantos para masyayi fa insyaallah gencerna tambah banyak sareng Gusti Allah amin Allahumma amin oleh barokah seteja sebab kadinto beda situng debu manjazat tabarruk bihi hayyan jazat tabarruk bihi maitan orang kadinto menabi bisa iyalab barokana tepak odi ketika wafat pun juga kengeng alab barokana akadi saya kholen mangken mungkin kaula sareng ajunan tak oneng tak kenal tapi negatif dibukti nyata bahwa ampun wafat pujuk rangkok kadinto orang pada perhatian sedaja orang pada giat sedaja nyombeng kelaben materi kelaben tenaga kelaben pikiran sedaja kadinto untuk nyuksesaki acara mantir moga terima sareng Gusti Allah amin Allahumma amin kadinto dadi bukti bahwa saya kholen kadinto insyaallah orang sesai benyembih barokah amin Allahumma amin parlo juga kaula nyemak-nyemak sareng ajunan sedaja deka orang-orang sesai sebab kaula sareng ajunan sedaja mangken neka noro orang sesai deka swarga ingki agandol orang sesai mangkana kaula sareng ajunan pakon nyemak ro norok Kak Dinto mek pas pola teka abe tibi neka tak sae apol kompol bareng orang sae teka tak dadi sae 100% mek pas pola oleh ubau sae amin Allahumma amin bedem neka cerita neka sekecek lestari Kak Dinto menabi rantos kelaben yasin atau tahlil dalam athar disebutaki wa fi ba'dil athar disebutaki pernah mangken nang are kiamat Allah kadinto ahisab seorang yang mana ketika etembeng fatarjahu sayyiatuhu ternyata ketika etembeng kajubekne lebih banyak daripada kecai nah amal bagus maka kadinto kabulana Allah kadinto karena lebih banyak kajubekne perintah eret-seret sareng para malaikat untuk pelebu ka neraka. Tapi sebelum depak deka neraka, sareng Gusti Allah, Allah adebu deka malaikat Jibril ya Jibrilu adrik abdi. Tabeng, Bu, merengaki nih Bu ki. Menten aja mau ngomongan tibi sampean aja. Merengaki. Ketika kabula Kak Dinto orang Kak Dinto eseret deka neraka maka Gusti Allah adebu deka malaikat Jibril adrik abdi tabeng hang kebula aja tabeng cek pelebu kade ke neraka tanya aki kade hal jalasa fi majlisil ilmi fid dunya apa orang reta Pak Odi pernah norok ngaji apa orang reta Pak Odi pernah along polong nang majelis sesai solawatan manakipun molotan tanya aki Jibril fa'ufirolahu bisyafaatihi mon pernah apolong teka sekalian bingko beri pangapora sebab oleh syafaat majelis ilmu etabeng sareng malaikat Jibril etanya aki orang nekang kita Pak orang semungkin secek bejat mungkin etanya aki apa ben tepak odi pernah apolong pernah norok majelis sae norok ngaji norok rutinan jawab punten Kak Dinto malaikat Jibril majalas tu kau letak atau man norok kan malaikat Jibril alapor dekat Gusti Allah ya Rob anta a'lam bihali abdik panjenengan lebih oneng dekat keadaan kabulana panjenengan tanya ki boleh Jibril neka saking diri rahmat Allah deka kebulan tanya ki mon lakar tak atau man norok ngaji tak atau man norok khol tak atau man norok apa coba tanya ki hal uhibba aliman apa orang ria lebur deka orang sandi ilmu tanya ki boleh sareng malaikat Jibril tepak selopot nih
seneng benda kau orang di ilmu dega kiai dega habaib punten gak dinten malaikat Jibril tak teman bolong ya tak teman norok ngaji ya tak seneng apa sih seneng bun ngomong artis orkes gue seneng malaikat Jibril tempat saya luput gak dinten maka gak dinten Gusti Allah abali boleh lapor punten tak epon Gusti tak lebur juga maka gak dinten Gusti Allah ada bu salhu anisbihi wa an nasabihi coba tanya akinya mana ya fa in wafaqo ismuhu isma alimin mon lakar nyamana orang ria padebi nyamana orang si alim atau bapak-bapak naria padebi nyamana orang si alim biko ebri sapora sebab oleh barokah orang si andi ilmu orang si bagus tanya aki sareng malaikat Jibril ternyata nyamana ne ketade sepat nyamana tak padebi orang alim tak padebi orang sesai tanya aki nyamana bapak tak tahu tak temu nasab tahun neng kule nyamana bapak tahun neng kau le nyamana tore monggo bib terus ibu tanya aki asmana tak pada bi asmana orang sesai maka kak dinto penting kau le sarang ajunan tetireng sepo meri asma anak neka meri asma sesai kelaben asma sesai pada berengoreng sesai keng mangken cuman mangken asma neka asma segus bagus neka tak pate paju mangken kadang reng-oreng neka ngalak nyama ngalak padebi nyamana orang se napa artis tak paju nyamana kiai neka ampun nyama Abdullah nyama Ahmad neka tak pate paju mangken padahal mangken nang are kiamat innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum padahal hari kiamat mangken mon kepanggi sareng Gusti Allah kaula sareng ajunan neka panggil asmana ring sepona karena panggil bakal kepanggi sareng Gusti Allah panggil asmana fahassinu asmaakum bagus asma kadinta mangkana biasana orang-orang lembek nyaman ngalak nyaman mbana boyo cet pancet nyaman neka cet pancet mon seti cek wat gawat nyaman Stephen William orang dina boy karo orang siar be nyama Stephen nih pasai asmana bisa jadi asma sesai kak dinto nyambi kebagusan juga asmana sae mepas pola oleh barokah asma sesai anak kak dinto noro sae amin Allahumma asmana tak sae juga asmana Gusti tak pade bi asmana orang-orang sesai orang-orang sesoleh tapi Gusti Allah saking rahmat Gusti Allah saking dari rajana Gusti Allah ada budaka malaikat Jibril khud biyadi wa adkhilhul jannah kalak tanang ya teret dia orang hang kebulet ya sabak ke swarga iki malaikat Jibril ceklah malaikat saya tak kedua nafsu tak kedua napa norot bae tapi Allah meri alasan Arab orang ria tak teman norok majelis tak seneng deka orang alim nyamana ya tak pas bi orang si alim tapi bingko pelebu ka swarga sebab Arya kana yuhibbur rajulan wa dzalika rajul yuhibbu aliman orang ria akan caan bi orang se orang ria kancana lebur deka orang se alim titi setrum menika sae cek neka bae Allah meri rahmat deka orang sebab orang re seneng deka orang se orang re saya kesenengin kancana gela lebur deka orang se andi el napa boleh kaula sareng ajunan kelaben niat entar ka dinto abolong kelaben orang-orang sesae majelis-majelis sesae me pasetre masareng Gusti Allah matur moga pesaya amin Allahumma amin nega banyak para habaib
banyak para guru mantir moga oleh barokana amin Allahumma amin barokana para guru barokana para kiai gak dinto kaula sareng ajunan ebri barokah nang bulan Rejab ben Sya'ban ben mantir moga pada bulan Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan kaula nyanyi nyampe aki depa ada bulan Ramadan sebisa sempurna ibadah puasa ben selain sunat ta mun kirana depa ada bulan Ramadan nambahin dosa apa asa tak puasa saya tak nyapa pacet tak nyapa ya mantir tak ada pak ini mantir tak ada pak amin Allahumma amin mantir muga ne katok kaula sampai aki nyon sapora kaula kadinto benekeng kepentosen punten kaula kadinto keng lah neka pun sami kaula ada bu kambi barang aki tibi kaula bisa jadi ajunan jauh lebih sae kaula kin karo abenta melolo napa sik kebenta belum tentu kaula bisa ngelakonin nyon sapora sebenarnya neka makin neka yai muhib neka ampun masuk tol gerati parade pada ka tol Rembeng torek la yesen napa pokoknya cek orkesan wae makin penapa Yasin tahlil mantir moga Kak Dinto sateja peleman dari Kak Dinto majelis oleh barokah sateja Kak Dinto kaula sareng ajun sateja karo pekan ekente kecembereun sareng Gusti Allah yang sepora damini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Kak Dinto mau itu hasanah saya ampun sampai aki mantir moga dadi ilmu saya bermanfaat bagi kita semua sehingga ada perubahan hidup lebih baik. Untuk acara selanjutnya sambil menunggu mau itu berikutnya mangken kami ada tek bu mangken sareng bacaan tahlil diisi dengan bacaan Yasin wa tahlil ya tona Ustadz Muhid untuk memandu acara. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه العلماء والمصالح والصحابة وخصوصا إلى صاحب هذا القبر وصله وفروعه إلى جميع القبور ونسمي شو لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم سراء وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره لنكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 صلوا على النبي صلى الله على محمد 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 صلى الله وعلى محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Sekadinto bacaan Yasin wa tahlil mentermoga nambala amal saya terima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebuah pengumuman sekaligus undangan bahwa hari Minggu pagi yang akan datang ada haul di Kangkungan. Adapun yang akan hadir di antaranya nomor 1 Gus Muhib, nomor 2 Mas Muslim, nomor 3 Gus Badrus, nomor 4 Mas Akib. Sekadinto pengumuman pola sobung udur iatorna de acara hall sebede Kangkungan. Matur sekalangkong atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadarat al-ajilla, habaibana al-ahibba wa ulama'ina al-ajilla. Para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus As-Sayyid Abu Bakar Al-Hasni, As-Sayyid Ja'far Al-Jufri, As-Sayyid Mustafa Al-Maghribi, serta para habaib tanpa terkecuali Habib Thalib Prabu, juga para ulama, para guru, Kiai Al-Haj, Kiai Mukhtar Siraj, Kiai Mas Aqib Al-Haj, hafizahumullah wa ra'ahumullah wa adama baqa'ahum fi khair wa afiyah. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kula ada kanto dukaleh. Gelak saya pertama banjari kabit maulai. Abang kibi panitiana, insyaallah kula ki abalia boleh. Kaula terus ke Kalipang Grati, depak nengkasah ki adang dute. Akhirah keluar boleh Pak Bu, demi sambian kula Bu. Kurela korbankan tenaga ben sebereng demi sambian. Ki abalia boleh, dek Grati boleh marina. Engki cereng panca tepak lakon tepak lako sebre. Engki kutu ayat debih nanging tak insyaallah seteja seteti niat hajat maksud tujuan kaula panjenengan seteja insyaallah hajat dunia hajat akhirat apa gempang, amin Allahumma. Para hadirin sesangat badan kaul muljaki hadir kaula panjenengan siang mangken asemak de orang sesemak de ka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qutbil Mali Al-Habib Ali Al-Habasyi adabu man lam yatagarrab bi ahlil gurub ma garab. Orang se tak gelem asemak de orang sesemak, orang ni ketak bekal semak de ka Gusti Allah. Asemak de orang sesemak ni pun banyak manfaat ben gunanah. Hayyan wa maita, baik sesemak de ka Gusti Allah orang gelek ni ki odi otaba pon le sobung omor. Karena mon orang sesemak ke Gusti Allah, yakni para aulia, para ulama, para habaib, para kiai, ani kebeni mateh keng cuma ngale kenengan Bu. Bujuk ni ke tak sete Pak, cuma ngale kenengan. Orang-orang sesemak de ke Gusti Allah ni kaki kening ekalak tabarruk, kening kalak barokana, odi ben setene pakun insyaallah ki abri barokah, abri syafaat sampai pagi ke dina kiamat, amin Allahumma. Orang sesete dalam memperjuangaki agama Allah Subhanahu wa taala. Orang sesete dalam menyebaraki ilmu Allah Subhanahu wa taala, berarti orang panik kata kening ekoca orang mati sabiasa. Sebab anapa setene kele ebektoh memperjuangaki menyebaraki agama Gusti Allah kelaban nyiaraki ilmu-ilmu Gusti Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Pesan tak rah muntai soro tak amun nyibu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, dai mana seragam. Wala tahsabanna alladhina qutilu, janganlah sekali-kali kamu menyangka kepada orang-orang yang mati qutilu fi sabilillah, sematen orang gelak karena sabilillah,
negaaki agamana Allah, nyiaraki agamana Gusti Allah. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Cek sangka ring mate biasa aja. Mon kuli bi sampean lakar mate sebab ring sa biasa Pak Bu. Mate ne kuli bi sampean. Mon pas sampai tak ninggal barang sebagus mungkin mate ne kedulat bi orang. Tembang odin ngerwete. Tapi mon para ulama, para ulia, para pujuk-pujuk senyebaraki ilmu kak dinto, teken yang kocak mati Allah Subhanahu wa taala saya tak terima. Gusti Allah saya tak terima mon ulama, orang-orang saya semak ke Gusti Allah kocak ring mati. Allah taala saya tak terima. Bene auliaan, bene ulamaan tetapi Gusti Allah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan ning alam kubur beri rezeki tining Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentar kepesarean para ulama, para ulia, andi adab harus andi tata kramah. Panjenengan munacabis entara sowan ke pesarian sebeda Isdogiri, sebeda neng Ye Hamid Pasuruan, sebeda neng Indonesia ing kikak dinto Wali Songo. Kutu kulo panjenengan andi adab ben tata krama reng mangken enten Pak. Ziarah wali limo ngibe gendak nang ngibe pacar ngibe sir-sirna. Aselfia dan Sunan Ampel. Wah, bersama yang tercinta guys, wes. Ya dan Sunan Ampel sangku kebun binatang bi kaki jeri. Entar ke pasarina para ulama, para aulia, tetapi kalau ben cara-cara singa nikah justru benih oleh barokah malah oleh bentuk. Mon beda orang seleberan pandek matamu ke dalam kiai, pantas tak pantas? Tak pantas. Dak remacaran pakaian sesopan, pakaian serapi. Entar ke pasarian celana nulung bulung do beda. Sebina ide kia, entar ke pasarian dah haja entar ke dermulan. Orang kita ada pak minyak ada pak kado ru'u mabau. Benges. Telo ada pak gon kopeng ah. Saya pasang. Sampean bene entar ke sampean entar pasarian. Sampean entar ke para ulama, sampean entar ke para aulia. Saya bas bene den-den. Saya bas bene sangonah ke pengajian ngak nikah ngibe ateh pebersih. Semerangaki debu para ulama kela tantona ke Mas Akib ampun banyak narangaki seberkaitan kelaban ulama. Sampean datang cek karo ngibe sangot tok. Sangu tata aten cara kelacir akhirnya mulai dari pengajian tak oleh pak apa paham ini sangu cek benyan Allah ake nyemet tok mulai diada bi ngoncur bi nyemke nyeman marah tak polem puaring bini cuman ke pengajian agiling saya tas diria tak buambu mereka adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jiddah nikah debu ate nikah binangkana beda pak beda nikah mon sampian siap beda kele soceh beda nikah bersih maka insyaallah bareng saya pemasok aroba nasihat taujihat irsyadat petunjuk fatwa daripada ulama mon beda nikah bersih beda nikah soceh maka niscaya saya kele bakal manfaat susu sendak gelas bersih nom bisa teti vitamin cuma mon susu matu kopi bidang teh keng ada apa nala gelak dia semua arjeng mon asli toron langsung apa ngaji ya keng gelas kotor gelas najis esena bagus keng gelas sana darah mah kena ngenom tak kena ngenom tak kena ngenom anapa sebab gelas sah kotor sebab gelas sah najis tak sod innalillahi fil ardi awani saungkun Gusti Allah aing poteng aku kencing manis kok ngarah ya bode impus jabi tapit ke intara jenazah nih kamu nek sekone edang engke darah mata terus berusia dai ya termo kepada lancang ngomor kapi amin sekone aki innalillahi fil ardi awani sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fil ardi di atas bumi awani andi pan berempan beda sekak di mah beda ni ke saya bas bi Gusti Allah Subhanahu wa taala yakni ateh
yang menjadi pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, nadhrah pandangan dari Gusti Allah, bener saya bes tentene sampian, pakekna sampian, bodine sampian, akan tetapi beda sening atas bumi, yakni ateh kaula menjenengan semakin bersesaknya membeda gele, semakin dalam maka semakin banyak oleh pengajian, semakin banyak oleh ilmu semanfaat, tanton ilmu semanfaat. Ilmu ni kakang kui matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Ayo cak asabe-sabe ulama. Thank you Pak Bu. Cak asabe saben para alim ulama dunya akhirat cak sampai apesa kelaban para alim ulama. Ulama ni kasih nonton kaul panjenengan. Ulama ni kasih membimbing kaul panjenengan. Laulal ulama lasaran nasu kulluhum kal bahaim. Jika seandainya ulama tidak ada lagi di muka bumi, lakanan nasu kulluhum kal bahaim, maka niscaya manusia akan menjadi persis seperti binatang, bahkan lebih jahat dari binatang. Mun ada ulama manusia tak kenal halal, tak kenal haram. Mun ada ulama manusia tak kenal taat, tak kenal mungkarat. Ane kepada ulama ki ngak nikah kok. Lepada ulama ngerteh halal haram ki ngak nikah. Pas paku amun tak ada ulama, mun ada semata aku lebih sampean oneng tuna wudu, salat, zakat, haji. Dari saya, dari ulah, dari malaikat Jibril pola notok compok sampian, ayo mau belajar wudu, mau belajar sholat, dari ulama ni kamun kul panjenengan ismain insyaallah pakai ning akhirat nyaman tok besokor pada bi ulama insyaallah ki beda harapan. Ya tetap perkara tu saya tusah umon dia tak apa-apa lah, tak usah bojeng, tak usah pasah, tak usah ngaji, tahu apa-apaan, cukup cinta tok. Mon pokok cinta malo lo banyak tong kele keng nikah adalah satu bisyarah, kabar gembira kang kui kul panjenengan cek putus asa teka apon sekuni mungkin pakaian semirip ulama ngak gule nih kan bener ulama keng Arya pakai na ulama saya yang kui lumayan Pak Bu banyak ringa salaman nengki pakai na ulama saya tero alhamdulillah. Mon saumpama na kau ledek kantoh asleberan pande tak asurbanan tak kelampian obuk potongan nah enggak rengke-rengen ruang sekanan tepes sekacer tepes tengah ngak tompona tair ruang siapa sih asal mana tasyabbahu illam takunu mithlahum inna tasyabbuha birrijali falahu. Kulaban panjenengan menyerupai ulama tekapun pakaian otabe sekedar kebiasaan otabe kulaban panjenengan sekedar nyaman abai pada bi ulama mereka namun andi nyama anak remen taka ulama cek pak nepaaki dek bulan nah cek pak nepaaki dek tahun nah waktu bulan bulan Juli tanggal situng nyame 1 li tanggal situng bulan Juli 1 li beda tak jauh dari kantor kula toman yonceng bilen tanya aki acara apa nikah walimatut tasmiyah nikah kaula asyukur karena anak ilai raki ser nyaman anak tak langkong anader nikah nyamai gua ser nyaman anak tornado pemak tornado nyam saumpama dadi kiai Pak gelu durung akhirat ria saumpama dadi kiai ceramah yang selanjutnya akan disampaikan oleh yang mulia Al-Karim Ibnul Karim Hadratus Syekh Ki Haji Tornado jajal mosok seneng tak kan tak seneng ki korang gaya ta Siti Fatimah ria ki korang gaya ta Aisyah ria ki korang gaya ta Khadijah Asia ki korang gaya ta nyamannya masakan itu sampean miki tele nyaman artis saya yang kuy nyaman penyanyi saya yang kuy nyaman ini adalah sebuah keungkapan keinginan daripada orang tua kata siapa anak ria Ronaldo ya kada bal-balan cetak ka pelontos bal-balan meloloh sampean mon mate ekere mah baljir ya dia naudzu kenyama Muhammad nyama Abdullah nyama ulama saya yang kuy nyama kula ni keberek sanggun Bu muhibbullah orang yang secinta ke Gusti Allah nyaman atau cuma kan lumayan lah orang Arab pun tanya kula man ismuka siapa nyaman kakek muhibbullah ya salam muhibbullah gawo berek nyaman kakek ya gua ya pacar cinta ke pangeran mon pas kelakon tak tepak minimal
Seterusnya dia maling re kantodus, maling siapa nyaman? Maling muhib, mosok beda maling muhib, tak pati masih beda rang-rang. Tak pati mereka beda neng koran pencuri muhibullah ada. Ada remeh nyaman lah kare kadung, tini nyaman papancet tambahin Muhammad. Nyaman tibi siapa? Purawi. Tambahin Muhammad Purawi. Tini masih cek bau lah. Lah orang makin kan biasa lah lebe ngobe kek batambay. Biasa na Muhammad deh sebanyak tambana. Mat punis, mat gendi rotalin selebar jule. Mantermu ketitil musim manfaat. Amin. Mantermu ke rabu nekul mancinengan siang makin oleh barokan para ulama. Cek mak seman cek jauh tore pasemak dekat para ulama apa abai mun ki andi ulama. Berdana apa abai siar ben sekitar cek sampai memutuskan sesuatu perkara apapun kecuali atas keputusan para ulama. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Atanya masalah napa abai? Atanya dekat ulama, insyaallah bakal beri jalan keluar selesai. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabb. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala siang makin mapolong kaul manci dengan ben para alim ulama mentermuka paki dengan akhirat popolong ben para ulama. Amin. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana siang makin kau leban mancinengan popolong ben para guru, para habaib, para kiai. Ya Allah ya Rabb, mantermu kepake popolong sampai ke akhirat. Sebagaimana kul mancinengan cinta ke ulama, cinta ke habaib, mantermu ke cinta ni ke insyaallah tembus cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tonton ben para ulama, tonton ben para habaib, tonton ben para kiai, tonton ning dunya, tonton sampai ke surga apangki bisa yidil wujud wa khairil maulud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena dinto kaula maengak ka Abah TV, maengak ka panjenengan tore asemak dekat orang sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa asemak de orang sesemak kaula panjenengan tak bakal semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Nikira neka sebisa kula toraki nyon sapora sebanyak mantermu ke beda manfaat ben gunana, mantermu ke tambahan umur sebarokah, rezeki sehalal barakah, siha wal afiyah pada pak de ke bulan Sya'ban, pada pak de ke bulan Ramadan fi khair wa afiyah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak. Kami sampaikan mauidhah yang telah disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang terakhir, yaitu doa atau penutup yang disampaikan subuh berhalangan. Doa untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Mukhtar Sirat. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syiat wa tarfa'una biha